Uyu munsi rero tugiye kuganira ku Ubwirakabiri bugiye kubera muri Amerika Taliki ya 8 Mata 2024. Ibivugwa hirya no hino, ibitavugwa, ariko ibitavugwa nuko imyaka 400 irashize Imana iri kubwira Amerika, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu mwuka no mu kuri. Amerika ariko ntibikozwa ko abantu barabivuga uko bashatse, ariko ikiri kuba niki ya myaka 400 Imana yabwiye Aburahamu irashize, kuko ubwoko bw'Imana bwari kwibuka abari bo mu gihugu kitari icyabo, noneho bakongera kugarukira Imana ikaba Imana yabo, ikabakura muri ubwo bucakara bw'imyaka 400 bari kuba bamazemo. Reka turebe rero ko Imana ibwira Aburahamu mu itangiriro 15:13-14. Nuko Uwiteka Imana abwira Aburahamu ati, menya yuko urubyaro rwawe ruzakomokaho ruzaba abashyitsi mu gihugu bazakorerwamo ubucakara, bakoresha uburetwa imyaka 400. Imana yabwiye Aburahamu, ariko nibyo biri gusoza. Iyo myaka 400 rero ikaba ishize, bakaba bagomba kuva hariya muri Amerika. Kiriya kimenyetso Imana igiye gushyira kuri Amerika 2017 na 2024 bikaba ari ikimenyetso cyerekana ko igihe cyarangiye, time is up, igihe cyararangiye, bari abantu bagomba kuva hariya. Itariki ya 8 Mata ni intangiriro yabyo. Iyo utekereje ibintu rero wumva ugize agahinda kenshi, kubera ibyago bigiye kugwira bari abantu bo muri Amerika, bigutera agahinda cyane, ukumva ufite icyo wakora wabwira Imana ati, Imana bababarire, ariko nyine ubuhanuzi n'ubuhanuzi ntacyo wakora, banze kumva, bafata ubwoko bw'Imana nabi, none igihe kirageze. Imana rero ikaba iri gushyira iherezo ku butware bwa Amerika, ikavuga iti birarangiye. Nicyo kira kimenyetso kivuga. Imana rero ikaba ivuga iti, ya myaka 400 yararangiye, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze. Hano rero ngira ngo urabona igiheburayo dufite Alef ifite rimwe, Tav nayo ikagira 400 ya myaka 400 ishize, birekanira Tav. Noneho ukareba izuba 400, ukwezi 400, noneho ukareba niyo myaka ishize 400, ibintu byose 400. Ni ukuvuga ngo n'ibizuba distance iri hagati ari 400, izuba bikazakingirwa n'ukwezi bigafungira distance ikaba 0, 400 ikavaho, 400 ivuyeho, Tavu 400, imyaka 400, byose 400. Ntabwo rero wavuga ngo si ya myaka 400 iri kurangira. Ya myaka 400 Imana yavuze irarangiye, birerekanwa n'ibimenyetso 4. Tavu irabikwereka, izuba rirabikwereka, ukwezi rurabikwereka, imyaka ubwayo 400 ishize birabikwereka. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze Imana iri kubwira Amerika ngo, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu mwuka no mu kuri. Igihe kirageze, bagomba kuva hariya bakagenda. Reka turebe rero uko bizagenda. Igitangaje nanone rero abantu batavuga, nuko kiriya kimashini bita CERN kiri mu Busuwisi, ikimashini bakoresha ngo bashaka kuzareba Imana itaboneka, bazakironshinga, bazacyoheza nacyo mu Ubwirakabiri ku itariki ya 8 z'ukwa 4. Ku itariki ya 8 z'ukwa 4 nibwo bashaka nanone kongera kohereza kiriya kimashini ngo kugira ngo bazarebe ikintu gituma Imana ifatishije isi. Sinzi niba utarubizi rero ubimenye. CERN ku itariki ya 8 z'ukwa 4 ubu hazabura Ubwirakabiri, nibwo bazongera kohereza kiriya kimashini cyabo ngo kijye kureba ngo Imana itaboneka ifashe isi, nguko Imana ifashe isi ikikoresha. Ubwo rero ngo ku itariki ya 8 Mata CERN bazongera kohereza bakoresha kiriya kimashini cyabo kugira ngo barebe Imana ngo itagaragara, ngo ikintu Imana ikoresha kugira ngo ishyire isi hamwe. Iki kintu rero ngo Imana ikoresha kugira ngo isi ibiri hamwe, nibyo bashaka gushakisha, bakazabyohereza bakoresheje CERN, icyo kimashini, ku itariki ya 8 Mata. Ibizava aho ngaho rero nibyo bazoherezayo ntawe ubizi, kuko niboherezayo ibintu kujya gushaka Imana, ibizava aho ngaho
ntawe ubizi, niyo mpamvu tugomba kwitegura. Ariko Kristo yaratubwiye ngo ntabwo imperuka izaba yakaje, kuko muzumva izo ntambara mu byo byose, ariko imperuka izaba itarayaza. Ibizaba rero nyuma yabyo ni ukubitega amaso kugira ngo turebe. Uribuka 2010 nakwandikiye kuri Ukraine ibyari kuba, 2020 ijwi rirambwira bishyira mu gitabo, mbishyiramo intambara iraba. Byongeye kandi mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 11 Taliki ya 21 nakubwiye ikintu Putin yagomba gukora. Putin yagomba kuza hanze akavuga ko buriya bwoko bw'abirabura bari muri Amerika ari ubwoko bw'Imana, kandi ko Kristo yari umwirabura. Byarabaye nabyo. Urumva rero kubyo tuvuga tuba tubizi, ntabwo tuba dushakisha cyangwa duhatiriza. Uko bizagenda rero mu minsi imbere, Putin azabona ko abantu bose bamaze kumenya ko ari ubwoko bw'Imana, abirabura ari ubwoko bw'Imana. Noneho nawe abone nta mahitamo, abone kuza basanga, ariko uzabona ko abari muri kiriya gihugu cya Israel bita ubwoko bw'Imana, ariko bazazanwa mu ntambara. Kandi bavuga ko abantu bari muri Amerika bavuga ko Amerika izatera umugongo Israel, barangwa ari muri Israel kuko atari ubwoko bw'Imana. Kuko ubwoko bw'Imana bumara kumenyekana bukajya hanze, abantu bose bazakwirwa ikimwaro, bazakurwa n'ikimwaro, bakirwa imishwaro, noneho babone kugenda biyegeranya ubwoko bw'Imana kuko buzaba bumaze kugaragara. Maze rero kubabwira ibya Satani, kiriya kimashini ngo gishaka kuzashakisha Imana uko imeze, icyo Imana ikoresha kugira ngo isi ibe hamwe, uko bizagenda. Naza rero, naza nayo ntabwo yatanzwe. Tuzi ko byose biri mu migambi ya Satani. Naza nayo ikaba izohereza roketi izohereza muri Eclipse. Ibi byose tubisoma mu kinyamakuru Daily Mail. Bavuga ko naza nayo izohereza roketi, kandi iyo roketi bakaba barayise izina ry'Imana ryo muri Egiputa, bayise Apep. Ni ukuvuga ngo iyo misile, iyo roketi bazohereza nayo izaba igiye kureba ukuntu Imana ifasha isi. Hari ubwirakabiri buzaba nyirizina, hari seni, icyo kimashini ngo bazakoresha kujya kureba Imana ibyo ikoresha kugira ngo ifatishe isi. Hakaba na naza nayo izohereza roketi. Urumva ibyo bintu bise bazohereza, ibyo bazoherezamo ntawe ubizi, n'ibizavayo nabyo ntawe ubizi. Urumva ko umuntu agomba gukora yiteguye. Ariko nimugire ubwoba, Imana yaravuze ngo sinabahaye kugira ubwoba, ahubwo mwihangane mwizeye kuko muzanesha. Kandi ibyo ni mubyumva, muzabyumva bivuga hirya no hino, ariko imperuka izaba itaraza. Ni ukuvuga ngo abavuga ngo bazagenda badapfuye, abavuga ngo bazagira ibi n'ibi, bizaba ibi n'ibi, bose nibiha amatwi, tegereza urebe ibyo batubwira bazakora. Reka tutegereze turebe ibizavayo, ariko ntimugire ubwoba kuko Imana yaravuze ngo abanjye ndabazi, nzabaha kwihangana kugeza ku munota wa nyuma. Ngayo nguko rero imyaka 400, tavi irakwereka 400, izuba rirakwereka 400, ukwezi kurakwereka 400, ibimenyetso bine byerekana 400. Ya myaka 400 irarangiye, Amerika ikizweho iherezo. Maze Aleph Tav Bayifrit, imyaka 400 rero ikaba irangiye. Imana ikaba iri gushyira iherezo kuri Amerika. Byigaragaza Imana iri kubwira Amerika, reka ubwoko bwanjye bugende bunyambaze mu kuri no mu mwuka. Iyo myaka 400 rero ikaba irangiye. Ahasigaye Amerika ikaba igiye guhananuka kuko ubutware Imana yabubambuye. Urera ahasigaye hagiye kuza ibigaragarira amaso ya muntu, ubwo Imana izababwira iti mureke ubwoko bwanjye bunsange bunyambaze, nkuko byabaye muri Egiputa, mu Misiri. Nibyo bigiye kubera muri Amerika. Abantu babibone n'amaso yabo batangare, kuko ibintu byose biri kuba. Yaba Putin uje hanze avuga ngo abirabura nibo bwoko bw'Imana, Kristo yari umwirabura, warabibonye. Biri guca ibintu hirya no hino. Ahasigaye rero tegereza ubundi uhanga amaso Imana yaguhanze. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.